Ka Fair Price Shop Dealers Association hine kasngi klapan Nongioh Menteri Ketenat Food and Civil Supplies iba coming one yimbon. Babun nakipat ba kibiyo Jingmyntoi na ka public distribution system lani PDS haki Jaka Nongkyndong. Kimdon jiktip Shaphang ka Jingdonkam ban peniso ki Aadhaar seeding but ki KHASI. Haba ai jing krench kalapathai khubor hadian joka jingilang ba menteri u general secretary jongka association iba Richard Kongwiri laong ba ka jingdona ki Jaka ban pensishai ki Aadhaar ringkat ka jingbambiang ki network kelakta ban pendep ya ki jingpatha Menteri ringkat bat ka department ban polisi supply ban kentu ye kinong mam khaurisan ban komtam ya lamba ki pai ba bar khoi ba pihak le ini ka KHASI bat ka Aadhaar seeding tinggi nak post por ni ai mi pensai pai ba Jingdonkam balle ya ini ka Aadhaar bat KHASI nama kini order kelawan na positif kemudian po Delhi tinggi hak burong ini ko order